أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Binatu. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. جعل شهر رمضان موسما لنيل العفو والغفران. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صام وصلى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله وتجودوا، فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. Mga umat Islam, aon tiara tong katutan yung Tuhan, hipagsabdiyatan yung kabuhi, hipaghatong sing kabuhi, hipaghalulay sing kabuhi, awla-awla na pagsadya lutuon pakanakana. Induayad to mga umat Islam, aming piyara tong katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala, imbar iman usog,
iwan bariman babae piyagsadyahan nila. Naita, musim sa rayaw-rayaw, yanughara sinallahu ta'ala, maka minsan ang katahon. Dahil nga sa bagyan mga tuwan, duhon na ito ang pahati sinallahu ta'ala katutan niyo. Bukong pahati sa diyasin tao patao, yung tetay hukang sintao. Sindi na makatawang sing kabuhi niya. Di ba isang makatawang sing kamatay niya? Bandi makatawang sing kabuhi niya ibang kamatay niya, hisilin makatawang. Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuwan, Paman si Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, magsabal imbukun bariman, wala tiyawag sintuhan. Sa wairatuhan inuinusin tao, di niya sumunin barang niya, bariman bakawa siya yaw na tawang bukun. Baya-baya na lang na sintuhan. Di man dyan, baya-baya mo na. Dihilan kau atay, dihilan kau akal, dihilan kau pandinig, dihilan kau mengkatamkan, ang pamimati marayaw, ang pagkaupirahan sentuhan Nabi, ang pagkaupirahan sentuhan sulat. Sekali ini kau baya-baya ni sentuhan. Untuk ada tu umat na kauna, maka minsanhan katahon, nagulo, siyang magsandal. Naunang sandalan. Kung siya nalanda sinta uri kung mauni bandi mino, mamurad to. Bukong. Kutiba alaykum siya. Nawagod na isab kami pagpuasa rin natin ng Ramadan. Di rin ang pagpuasa yan si mga bariman. Tahananin hapdi. Tahanan uhaw. Uno pa yung tahanan, sandalan. Tahanan, di matugmani. Di bumungod mani. Di mamisarahan mani. Di manaw pa mani. Di maglingkod-lingkod mani. Turanan yung taming hakamuhi, iwan nakamatay. Magkaunangan na kita niya tayo kawin. Naita, kaya tilasan na sinsaitan, di na mga to yung tao, bariman da pumanin mga to. Matawag-tao magpong-punay ng mani, tiyo-tiyo dahil tao mamun-punay ng marayaw. Matawag-tao magpalawaw ay ng mani, tiyo-tiyo dahil tao laulo na ng marayaw, ang pari makalaon. Sa tiyo-tukod na nasal, makalaon. Yaga namin mag-inam yung lang na malugay. Sabay nakita yung magtarami. Hindi yung kuno mga tuwa. Sa aming pagkita niya, cellphone, tuwang ka dyan. Di launon, di uhawon, di hapdeon, di karoon, meta yan. Di walang salang siya sinsaitan. Di walang salang siya sinsaitan, di kakitaan nilang sinsaitan, kakitaan. Turan yung mga tuwan. Imbari manisab, di walang salang si malaikat. Turan yung. La'allakum tattakun. Ang panimahinang kami na kabuhi mo. Ang panimahinang kami na kamatay mo. Anong kami na kabuhi? Kami hindi na pagmaksiyat. Kami rin unang tayo na kami binamuka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tani mga tuan. Na imbilangin bulan ni pagpakuya gabar iman. Hindi ko narinig Nangita, iniatid pagkaon, iniatid pag-inom. Imbar iman, di matid na pagkaon, iwan na pag-inom. Suway na matid na.
po simbariman, tayo ng pangmansin Tuhan. Yubashirum Rabbuhum rahmatan min. Imbariman nakataan bulan, nakataan adlaw. Kaya kukuyag sila sintuhan kawan takubat ka dyan. Dahil nasabab yan di sila kumuyag sindang at tao. Ingkakuyaran nila rin at Tuhan. Intaw yaon, kinuyag sindang at tao, wala kinuyag sindang at Tuhan. Dahil nasabab yan pagdating sindang Ramadan, makuyag sila. Naita, pagpakuyag sinallahu ta'ala kanila yung bulan Ramadan. Nung nakuyaran ko sila yung pagkaon, nahoon. Naita, isin nagbayta ikaw kung mauntihan. Kuyaran ko sila ikaw makaroon. Oo, makuyag yung bariman. Naita, inagbayta kanila Tuhan. Imbukong bariman, naghangad sinwak. Pila minit na kumanbalong niya. Imbariman rin natin, pila minit na kumanin kamulit ha. Imbukong bariman, matawag dalaw na uwat ko yan. Dara kong palmas, yadlaw-adlaw. Nasawlaw, nag-uwat kayo na yan. Way. Pag-abot sinuwak to nila niya, tayra. Turan niyo mga tuwan. Yubashiruhum Rabbuhum birahmatin. Yakulad sinallahu ta'ala barimin adlaw-adlaw harahmat sin Tuhan. Aula-aula makuyag sila bulan Ramadan. Kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hirwa, ikarwa. Waridwanin min Allah. Magdiin Tuhan kuyag. Ama, makuyag na anak. Diha hindi na. Pulis. Pulis lang na sa gawa ng anak ko yun. Mumita. Mamatay lang ni Maas. Mumita yan mamatay Maas. Sinanak niya. Piyasaran sin ama. Piyasaran sin ina. Bukong piyasaran sin pulis. Diyaw pulis sin piyasaran lang na sin master. Lo hinduan. Piya school ko lang niya. School sa taas-taas sin pagbayad. Wala na ininga. Tani yung mga to. Ibarima naghampit na sa sinrahmat sin Tuhan pera kaniya. Ibarima naghampit na siya sin kuyag pera sin Tuhan kaniya. Independent kaya kan sabda sa pambaran niya kan sin pagkahiniya. Wal siya kaya na nakabayaan sin Tuhan. Dahil nasabab yan, minisan siya kuyagan magsambayang dumaan. Imbariman makuyag. Maita, mag-alok inipo ni Bantagipo. Maita, tulong sa Allah ta'ala, umalok in tagipon. Indukon bariman. Diruwalan, yaastulan. Imbariman, rahmatun min Allah, waridwanun min Allah. Ulo pa mga tuwan, wajannatin lahum piha. Tiyatagamahan sila suwa. Wayron tuan mabaya panal ka. Napag-uot niya suwa ng baram niya. Waman na inan niya karaniwang patuhan. Hanggang siya katawasan suwa. Tanyo. Na mga tuan. Imbilan ini. Kakuyalan na bariman. Narita. Syahrul Ata. Bulan magdihilin Tuhan karayawan. Maglalagin taon, bariman maglalagaw, nawa lang ng karayawan ini. Bukunin patay maon mo matangay, may kakitaan. Patay maon mo atay. Nagkakaling atay sintaw, atay sin bariman way. Malangoy atay sin bariman, patay manon matawag sa kumay na mga tao. Syahrul Ataya. Bulan ipagdirihil sin Tuhan. Tani mga tuwan. Naunan di ila panaglaan. Rahmatullahi alal jami. Biyahagi sin Tuhan panabilan sinumat ng puasa nagtong.
Intanag na ang rahmat. Wala na ito na apply sintaw, 5 adlaw ha. Mabungis dah anak, mabungis dah anak, mabungis dah baran, mabungis dah pagkahi. Sa nagpupuasa. Kami mga tuwa. Ulo pa yung bulan yan. Sahri Mudha'afatul Amal. Bulan lipatong sintuan ng kalayawan. Sunnatul hinan, paldo ibayan. Di kau kuwan niyan, bangkor ka pakuwan sindihan, imbayat sinabot paldo, kapituan. Beda kuwan mga bukul beriman, yung beriman. Kuwan. Mudha'afatul Amal. Lipatong sinallahu ta'ala. Ang kalayawan mo, ang kalayawan. Naagad mo yung kalayaan sinallahu ta'ala. Dahil sa wadiyan, di magtug-tug yung beriman. Ini kato yung bulan yan. Sahrul Maghfirah. Bulan ang punong sinallahu ta'ala yung kata na mo rin din mabaya. Naising din mabaya. Ang punong na sinallahu ta'ala yung kata na mo rin din mabaya. Hising din mabaya. Amin wala iyaga din pagpuasa kabayaan sintuhan. Nagpuasa siya simbaran niya. Kani mga tuwan. Na, ining pagpuasa kabayaan sintuhan di ka ito kaniho. Upat parakala mga tuwan. Al-hadap wal-ghayat wahid. Inni sunilang sin nagpuasa. Daya umat na kauna pa umat haunahan. Hamit na. Uno yan. Tahqiqul wahda. Pahuhuto ng paghambong. Sa kaliton, nalong magambong. In puasa sindatu, duwaing. In puasa sin sultan, duwaing. Namitay siya, nagdakan nila yan nagpuasa. Tikong yan. Inna hadhihi ummatakum ummatan wahida. Ummatan ni. In karyasalin yan na hambong. Namita na bulat. Diulak iblis. Di mawala iblis yung mahambuk. Di mawala iblis yung maghangkatan na siya. Hikarwa. Tahqiqu wahdatul itikad. Ang pamabunal. In pag-iman sa bunal. Ang kaitikad kita ni. Ang kakulaan kita niyo, ang katuhon kita niyo, ang kanabi kita niyo, ang kalupa kita niyo, ang kalawit na kita niyo, ang kararat na kita niyo, ang kahangin, libre. Taan yung mga tuwa? Na, hikatu, tahqiqu wahdatit ta'at wal ibadah. Ang pamasampurna, ang pagtaat at pag-ibadat, kita sali-salin waktu. Wayroon magbuka lisag lima. Yaon na nagtatarad sindulang. Yaon na yung complete na yung pag-inom katat. Bang di dumatungin tayo, hindi da. Taan yung mga tuwan indayaw. Hikaupat. Wahdatul nizam. Nag-arad kita ni atin ang karayaan sintuhan. Wayroon tumapok minum, may kan menjadi tumapok. Sekali bulan puasa, bukun na hatapok. Bang bukun na bulan puasa, bukun na hatapok. Live ng pagmaksiat sintao. Siningidayan nilang nasara, sinamaw ni tikad nila. Sinamaw ni pag-agaman nila. Di sila masipog patuhan, way nakasipog nila patuhan. Walang damisan kasipog nila papagkahi. Paiman sila Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal musyrikuna najasun. Sabon natin, in mga sila nagsakuto patuhan. Nagsirik pa Allah ta'ala. Sa lumni-lumni patuhan. Ilan sa lumni-lumni kami. Sa kaliya nagbus, kiyaling kata ni manusia.
Tani mga tuan, narihabulan puasa ini kaingatan na to. Ini kami mga tuan, wahdat tahqiq al-adab wal-akhlaq wal-muamalat. Nagagkapangadatan kita ng bulan Ramadan. Ang kaadatin taong katanta. Ingatan niyo, yung pangadatan, bang timbangon amunan sa bugat-bugat. Naiging pangadatan ka Muslim biyahon to. Magsalam, awan yung pagsalam si mga tao. Bukod na maggulho, bukod na magdalima, magbiha. Sinagin mo yan. Hisaytan iblis, sinalisatan tao. Sinauni, hindi kanila sinallahu ta'ala. Dahil kami magba, dahil kami maglanggaw, dahil kami magkita. Inin hinangon niyo. Piinahan ko, magbiha. Saan niyo? Askalu fi mizan al-abdi yawm al-qiyamah. Insa bugat-bugat timbangan. Karayawan adlaw susumong. Pahala sindayaw adat niya. Tani? Na. Bang natunay nang hindi at kalagbos. Wala natunay nang abukong bulan Ramadan. Hanggang natunay nang di bulan Ramadan. Janji sinallahu ta'ala katutani. Panagnan kasundon. Fi kulli laylatin min Ramadan utaka'u minan nar. Mahal di kaun na siya. Ingan niya, inupan niya, impatan niya at tinapinay kadhanan. Sa gawa, pinahon sintuhan, pakariin pasulgat. Doom, napilay room na. Nakakagdawa mga kakasi sila Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kakatutan niyo. Hindi yaw sinibadat niyo habulan Ramadan yan. Dahil kasabab yan, pauman sila Allah ta'ala, wa ati'ullah. Ay nunagarin napso niyo. Ay nunagarin pikilan niyo. Kaya patandang mayat. Kaya patandang mayat. Inwayra kaya pata namurin niya kada kabayaan sila Allah ta'ala. Kaya kalan na sila, hindi nakakalan. Iwan di man nanakal. Amurain niya kada kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. ثم واسمعوا إلى قوله سبحانه وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. Mga umat Islam, jakpatin nakaabot sa bulan Ramadan ini. Naita, ampunun sintuhan yung dosa niya. Unurin inangon niya, nagtitindog sindong, nagpupuasa sinadlaw. Nagtitindog lago ng sindo, mag-ibadat. Yung makakaya. Hindi, nagkukulang, nanggarila. Wang man, complete akal niya. Dayaw mga tuwa. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana wa man sama imanan ihtisaban wupira lahu ma takaddama min zambi. Tangsang. Kaitan kita nyo sinjunjungan alayhi salatu wassalam, hisi makapuasa. Iagad nin pagpuasa kabayaan sintuhan, bukod pagpuasa kabayaan niya, kabayaan simbangay niya, kabayaan niya, sa kabayaan sintuhan iniagad niya, sa alta muhung siya sin pahala dunya iban pahala akhirat,
Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iampun na yung dosa mo. Kansi yan ba ita? Dito ang halaan sintaw. In kalimuran na masanatini mukhalafatu awamirillah. Kasusahan di matong katutan yung sabab silang na tuwing kabayaan sintuhan. Wala kita niyo pekari sintuhan patunya papagilawan. Papagkasihon. Wada arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nariyaw. Marugalim man yusog maraya usog. Marugalim miskin arayahan. Ang pangatid niya. Ang rubikin niya ang parayahan. Ayaw, medyo kayo na Tuhan kataan. Uli yan. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Man kala sisun makatindog sa lugar. Sa sambahayan na ito din pardo, katanta, sa maksudi tarawi. Tuwa na ito bilang hari ang tarawi. Uy, pagtarawi hari nila. Pagtarawi adlaw. Doon ba? Sa kalituan, lilingon sinto, alalak na yung nagto magtarawi, mahawa na yung basa ko. Magsakitin tuhod ko. Sa sumakitin tuhod na mag-istambar ito, kid yan to, di na maita. Sa harap pa doktor ka eh. Doktor lang niya, doon ka dyan ako istambar doon, sumakitin tuhod ko. Bang mo rin nakasanalan, nagtitindog lingkod ka. Bang mo rin nakasanalan, naglilingkod ka, kulang ka. Na mapasing ko mulang maguno, naway, napatay na. Turan niya mga tuwa. Suway na siya mapatay, ang panakaingatan. Na, ulong sinaruhay subhanahu wa ta'ala ummatini. Doon naglaw-adlaw. Yung berita sinallahu ta'ala, ibadi. Yabda Adam, yakaw anak po Adam. Ito. Hina na sindong. Hina na sinaglaw. Laka salasa. Wa minni salasa. Hina na ito. Sindong ilang sinaglaw. Bang mo hina ito. Sindong ilang sinaglaw. Di ilang takot sinto. Di ilang naglaw. Uno yan. Ya ibadi. La tajad. Saan buwasan ng simod? Humuyo. Turan niyo mga tuwan. Latajad ay kailanman. Ay kumaglan-malan na. Habulan ini. Naita. Karayawan di ubusin Tuhan. Iblis hinukutan. Iblis dia rapos. Iblis ang tutuloy para karagong. Ang pari makasasat kay mo. Sakali, nagsasat na kaw sin pikilan mo. Nagsasat na kaw sin napso mo. Na, uno yan tuwan. Ay kay maglan-malan mahatoy. Yakaw anak po Adam. Makainin udong kaya karo. Adlaw kaya karo. Sibukon ba masal siya naghinangsahon. Tani mga tuwan. May tayo tukiyaro. Pakaroon sinibli. Ang pari na. Maluhay sa kaunitan ng tao, sa manda. Yabna Adam, yakaw anak po Adam, hambok din kayo mo, marunang ng sambarin ka. Ng kadua, pataurin pangayo mo suhod patuhan. Sa kalito ang mga pakil, pakilaw nga romin eh, puas tarawi, kadto ko, mangayo kurwa. Berikin doa selama anak Tuhan. Berikin doa selama Tuhan. Imbagay. Kitaon pa. Bang bagay ula-ula to bagay dihilan ko niyo. Patawarin Panginoon mo sindong nilang sinaglaw. Ano ang anak Tuhan? Indal na Tuhan. Wa alayhi al-ijaba. Salbahon kun pangayon. Baan mo iagad inatulan. Hikawa, yabna Adam. Aray kal-istighfar. Patawarin pangayo mo patuhan. Patawarin pagsuri mo patagkay mo.
Patawaran mo pagmapulo, antara magkampo, magtahi. Wa alayyal magpira, maapunta kamu, iwan ang pununta ka. Papasulkin doon sa di. Ya ibna Adam, ya kawana ka po Adam, hikato patawaran. Kasratit tawbah. Pataurain lapal mo patuhan, astaghfirullahalazim wa atubu ilay. O Tuhan ko, di ko nabalikan yung dosa. Bang natin na hinangin tuyag to mga Tuhan. Makuyagin Tuhan magkita ka ato sindum, makuyag magkita ka ato sin. Hinsiusin mano siya natod sin Tuhan. Hasawag sinya uniyagag ng kawalaan sin Tuhan. Sindum rin sinaglaw. Ampunin na siya. Di na siya siksaon. Namura-murahan mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Lanuan na to, ingkabuhi na to, lanuan na to, insusungon na to. Yari na, nalingugin dunya, sinlingog, wala nalingog ang umat na kauna, sin mataod rijiki, mataod pagkaon, nalingog insabab niya, tinggalan sintawing kabayaan sintuhan, inialop sintaw kabayaan nila, habulan Ramadan ini nakaabot kita niyo, bangmayan, di na to lupasun, di malupas ka to taniyo, sa wabimbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kimangiin tao iabutan sin Ramadan, wala yampun sin Allah ta'ala. Kimangiin tao, iabutan niya ama niya, iwan sin ina niya habulan Ramadan, wala siya iampun, wala sila nagmaaf. So mag-ampun kita niyo, magmaaf kita niyo, jumlahan pakatantan, iampun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabiyikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, wa an sa'iri sahabati ajma'in, wa anna ma'ahum bi atwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ajill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din min al-yahudiyyin wan nasraniyyin wa jami'it tughat wal mufsidin fi hadzal ardi ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-ikhwan al-muslimin fi kulli makan. Allahumma sabbit aqdamahum wa wahhid shufufahum wa jama' kalimatahum 'ala al-haqq ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mubina wa fathan qariba ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma anqidh masjidil aqsa min ash-shahaina ya rabbal alamin. Allahumma dammir al-yahuda wan nasara wa man syaya'ahum fa innahum yu'junana ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وفي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استقيموا صفوفكم اعتدلوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.